tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laan, Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iti salas ti pagturugak ita arabi Sandra bakay. Ay nawa, iti anya kumaga po kat nalawa mo't iti kwarto duming lakay. Ije nga ron mo't ti kayat ko. Di ka din kayat nakaida, ha? Sana kasta bakit? No kasta nga ron, anya ti makagapo. Laki din mo to yung ti ulis ko. Makamu ka man laangan. Di ka kadiagong ungad. Napudot ngamin unay dito sililta. Sana ka makaturog. Nagadukit di nga amom si ka duming. I love you bakit? Di nakarako pa nakasta. Ay nawaw, kung naklakit din no naturog kan duming lakay. Saan pa'y anal pastyar aramidak bakit? Ay nawaw, asino ti kachat mo, ah? Awan ka chat ko. Makadlawa ko na. Awan na ito'y bakit? Pastime ko lang. Pastime? Kat no alas 12 iti tengat rabi eh. Kanayon kamatan na mapuyatan. Sana balay. Taag trabaho aklatamat inton bigat bakit? Di ka mabutang maapiktaran ti salon at mo iti kastangar aramedam. Ada kwarta mapagpa-ospital mo, ah. Relax ka nilang bakit? Nay, si kamot madantag lutluto, Sandra. Ni Dumingay. Nakaturog pa'y lang ki asawak nanang. Napuyatan idirabi eh. Napuyat, idirabi ay. Ay, huwag nanang. Jack amo na niya ti aramida na iti cellphone na. Ay, amangan mo't no addan ti sabali akapinpinuyat na. Padasan na. We know, ada siguro mo't ti nakaadikan nanditat. Anya, kay nga tananang. Saan mo't ama nagsugal ni Doming tapno panunutag asugal ti makagapo? Ay, bayam. Kasaritak tuman, anagaw. Di na madlaang ibaga nanang. Sapay addan password ti cellphone na. Marisandra, anyang aminan ti ko na masaludsuda. Ay, kwa. Kasjay kadimot ni lakay mo, Mari Alicia? Ay nawaw. Anyat kaya't maasawan, Marisandra. Ay, kastoy nga bin, Mare. Kanayon ang mapuyat ti lakay ko. Iti salas pa yan ti pagturturugan na. No daduma, jay bodega, tanapudot ka no iti silid me. Kan saan lang aday tamare? Ada pa yan password ti cellphone na. Ay nawaw. Ay, amangan mo't no, ada ti sabali akapinpinuyat na, Mare. Panag ko na, Mare. Saan nga ta babae ti makagapo? Ay, si kakit di mo't, Mare. Babae adagusain. Ay, narigat ti agsasao. Ta saan tayo nga amaw, no anya ti pudno ang makagapo, Mare. Sa dino man ang tinagturungan dayjay adoming nanang. Day off na itangam, jak mat makita dito'y balay. Ti kuna na mapan iti ayan, ti gayum na, anak ko. Ay nawa, babae samad tanday tananang. Ang mga no nagtulag na ngagsinarak da iji sentro. Pangbalay mo ti kawis na arimwar, anak ko. Kan nakatsinelas, may. Sa dino at tinagturungan na nanang.
Urayom latan na anak ko. Ada ka di ipaaramid mo ken ko ana aya. Awan matkit di ananang. Sa anak lang anayruwa makasta nila kay ko. Ay kahit ibagam ken ko ana agsarita kayo ngamin analapat anak ko. Ay nananang. Uray manupay asaritaan dayta. No babairo ti maysa a tao. Awan lat ammo. Si Kamal kayam tumay. Anyat basapol mao. Anda ka din ni Ading Jenny, Tata Felipe? Ay nawaw. Anyat ti masapol mao iti anak kao. Adala ko man na pati pagsaritaan mi, Tata. Anyat na ita. Sikreto mi lang, Tata. Sana mabaling nga ibagak ka na kayo. Hindi kayo madalagan, Tata. Awan dakas nga aramidan mi kan Ading Jenny. Ay, sigurado mo lang dumeng. Oh, ada ka madgaya manong doming. Ay, tatang, pastel kam ti bisita. Agkape ka pa'y manong doming. Nagyaman na, Jenny, ading ko. Nakaumay ka matmanan manong. Una, nalpas konti impasam kanyak a Korean drama. Pasanak to manan ha, tapno adda panan buyaag. Ay, nawaw, nagpartak kan manong. Kasta talaga, makapaadik mat gayang tagbuya. Kita, manong, abangan numasubra amatan. Saan mo dading ko? Makatrabaho aklat tamat? Alaman langan, agpili ka iti kayat mo, tapasaan ka manong. Nagawid ka rin na dyan dumeng, Jenny. Ay, wala tatang, itay-pay. Kan, apay matakas dyan ti panagsasauyo ken kuana, tatang. Agpuno ka man kanyak anak ka. Anak ka di relasyon nyo, iti da dyan dumeng. Ni tatang mat. Nagado alalaki dita. Dajay pala ang mata dumeng. Ay, nawaw. Kamali ti pampanunutan niyo, tatang. Awan ti relasyon mi kung naklang arudan. Awan relasyon yaw. Apay nga raw nga umay dito balay. Ni tatang nga talaga. At, apay, Imay ni Manong Doming, takayat na apasak iti Korean drama abuy-buyaag. anya. Naadik mo iti Korean drama, tatang. Sa dino tinagapwam si Kadomeng. Nagpaangin lang bakit? Diyak kayat tikas tangar aramidam, ah? Awan dakas nga aramidag. Di mo pa yan may bati dahi ta cellphone mo. Saan na talaga bakit? Naringatan. Ay, nawaw. Ada ka di ilimlimad mo, ah? Awan mo't bakit? Apay nga rod adi mo may bati. Sapay adda pa'y password nan. Saan naktumot la amawatan bakit? Oy, Doming, agreeing ka. Anyat orasan. Di bakit mat? Kita man napuyat na tao. Ay, nawaw. Basol ko pa'y itano na puyat ka. Asino nga mintinang ibagang agpuyat ka, ah? Bigbi ka ta napudot ti ulam bakit? Asino ti saan apumudot ti ulo na no kastoy laang lakay? Alas 10 ang ti agsapang am nakailad ka pa'y laang dita? Napuyatan ak nga rod. Anya ko mati nakapuyatam, kat saan mat a night shift ti trabahom? Sa bali man nga minan ti pampanunutam. Awanan ti ado asao, tumakder ka dita taadda agur uray at trabahom. Sana kasumra kita bakit? Work from home ak ita. Isa di mo ko madisturban ti panaturog ka. Tapno makatrabaho ka na sayatin ton madamdama. Ay, nawaw. Nay, si kamot gayam, Marisandra. Anya ti masapol mo? Eh, umay ko lang itutoy basit anatenggan ka, Mari Alicia. Ay, nawaw! Agyaman ako unay amare. Naibus mo tintin nating aginatang ko ije palengke. Ay, uwin kayo, Mare.
Adda ibagakin ka. Anya day ta, Mare. Hindi ka agung-ungot, Mare, Anya ti ibagam aya. Nakita ka nagturong nila kay mo, iti ayan da Tata Felipe, idi na minsan ngal daw. Anya? Wan, at dati anak ni Tata Felipe abalasang. San ka day, Mare? Adda ni Jenny, Mare. Amangan kit din no, porpormaan nila kay mo day at Jenny, Mare. Sa dino ti ayan day dya adoming nanang. Ay, day ti bodega, Sandra na. Ay nawaw. Anya manon ti aramiden na idyo bodega, nanang. Kaya't nakano ijay, tapno saan ama disturbaw. Anya? Mangmanggag ko nga ron itay, kasla ada kasarsarita na iti cellphone na. Sala nga day ta. Wadlaw ko nakaragragsak ti asawa manakaw. Ka-video call na siguro day dya a Jenny, nanang. Iso adi na kayat ti maturog iti silid mi. Tapno saan ko makita ti kalukwan nga aramiden na. Ginay ko nam. Tay anak ni Tata Felipe, nanang. Nakita ka nun ni Mari Alicia anapanday jay adoming iti ayan da Jenny. Idi na minsan nga aldaw. Anya? Alay ko ba? Apay nga kalata siniparnak. Awanan ka iti ba indoming. At naman ang tipasol ko aya. Kita man nakaturog na tao. Anya ti aramidem iti ayanda Jenny no kasta mapan ka iti ayanda, Jenny? Ay nawaw. Tagin di ammo ka pay lang amin. Awan amok di tabakit. Di kan aglibak ta nakita ti kumarek. Kwa, bakit? Di mo ibaga kurso na dam day dya Jenny. Saan bakit? Relax lang. Agam no iso ti ay ayatom ita. Anya nga ron ti maramidak ay. No kayat mo akat itunod ka pa iti ayanda. Agsagana ka, Domeng. Ay nawaw, pangipanam ka na iti gamit ka o bakit? Sa dino kumapay ngay. Itulod ka iti ayan ti babaem. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Sika lang. Ulbod! Agjinelas ka kit den, ta itulod ka iti ayan da Jenny. Si kakit di mo't bakit? Awan relasyon mi kan Jenny. Oray mapan ka agsaludsud kan kuwana itamot lang. Talaga ama panak iti ayan da ita Jenny. Mapan ka lang bakit? Awan pagbot nga. Tawan dakas nga aramidon mi kan Jenny. Anya ti umay mo ibagama ng Sandra? Agpudno ka man kanyak, Jenny? Ha? Adda ka di relasyon yo iti asawak? Kasalumat ang ibagang tikas naman ng Sandra? Adda ti nakakita nga umay nila kay ko dito'y ayan yo, adeng. Ay, uwan. Pudno nga umay ni Manong Doming dito'y balay. Ngam kamali ti pampanunutin yung adda relasyon mi, Manang. Kinapudno na. Korean drama ti makagapo. Anya, umay lang ni Manong dito'y balay no agpapasa iti Korean drama, Manang. No kastagayam. Korean drama ti makagapo? Wen, Manang Sandra. Naadik ni Manong Doming iti Korean drama. Kumusta ngay, Marisandra? Nakasaritam ka din ni Jenny? Wen, Mari Alicia. Okay. Anya nga iti kunana. Adda ka di relasyon da iti asawa, Mare? Awan, Mari. Ay nawaw. No awan ti relasyon da. Abay nga raw. Mapan nila kay mo ijay balay ta. Korean drama ka no ti makagapo, Mare. Ha? Diyak mawatan ti kahit mo asawan, Mare. Iso mapan ni Doming iti ayan da Jenny. Takayat na laeng ti agpapasa iti Korean drama. Iso ti palimad nila kay kumare. Diyak napupuutan adik gaya man iti Korean drama, Mare. Anya?
Agpudno akong kanakasandra bakit. Saan na nakasapulan, Dumeng? Ipudno kan katipaliman ka. Makapakonsensya nga minan. Anya day tapalimad, Dumeng. Ti kinaadik mo ka day, ti Korean drama, ha? Ha? Amumot kaya man bakit? Pasensya ka na nung saan kong impakpakamukin ka. Amom, Dumeng. Saan mo't anadagsan nga issue day ta? Tsak lang maawatan no apay ang masapon nga ilimad mo. Amok kami na pagsasawanak na maamuam ti may papan iti day taabanag bakit? No imbagam kumana sapsapa, di saan ka kumana kang ngagkanyak? Para Korean drama lang. Saan nakakagura bakit? Apay kumaaguraan ka, kat k-drama laang mati makagapulakay. Saan mat gayam a babae? Ay nawaw, agyaman ako na bakit? Inton maminsan, di mon ulitan ti kastang aramid mo, ah? Di kan agilimlimad kanya. Tapno saan akum kumpurmi ti mapampanunot ko lakay. Mamisinterpret ka talaga, no agilimad ka. Ay, nawaw! Di ka agilimad iti asawam tapno saan nga ag-overthink. Saan amaliklikan ti parikot, nga maaladay ta iti nasaya at asaritaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasama iti biyan. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ne, gimatang ka mamatan iti electric fan mo, close friend. Wen, kagat-gatang ko laing idi na palabas a Sabado, Regina, close friend. Siguro, nangina day tanya. Ay, win talaga anangina day ta quality white. Naimbag lang nga adati mausar, nang runa ita na pudot ti panawon. Ay, close friend. Oh, apay ka di, close friend? Tangay adamatan kabarbaro nga electric fan niyo. No okay na angkin ka. Buludag ko matay daan nga electric fan niyo, close friend. Ah? Awan pa nga min budget mi itakot. Oh, sige. Buludong pay laeng ano kayat mo. Di bali close friend. Close friend kamot talaga. Ay na, agyaman na klaunay sali, my close friend. Sana bali, isublik to matlaang no makagatang kami mat iti electric fan mi. Electric fan man, kaya nakita ngawit ni close friend mo Arihina itay, sali anak ka. Binulod na, tang. Ay nawaw, anyang arod to sa rentayaw no impabulod mo matgayam. Adamot ti kagat-gatang ko, tatang. Sana bali ta isublinan tumot ka no makagatang iti electric fan da. Oh, awan latamok dita. Jay binulod ng tupay, hindi abat siyam. Aging ka ita, saan na pa'y anay sublay. Bayan yun, tatang.
O na yun na niya close friend mo anak ka. Kasta talaga tatang. Narigat mo't no jak pabuludan. Kat close friend ko kat nga rod. Amang ano panunutin na nga imutak agayom na. May salaan, ti may bagak anak ka. Uray close friend mo. At dalata kumamat limitasyon ti panang tulong mo kinkwana tapno saan nga agruam. Natalang ba't agdaw-dawat iti kumporme ka nagbulbulod ti paglaingan na. Ay nawaw, sa dino tinangalamit na dito nga electric fan, rihina pa kay? Ay, binulod ko lakay. Anya? Binulod ko iti close friend ko. Hindi ka di Marisali? Asino kumapay ti daduma a close friend ko ngay no saan anisali laeng. Unay kan bakit? Kumporme matibulbulo na mitigayem mo. Ay, ata close friend ko mat. Uray anya ti buludak, itad na. Inton kwan, naumakin ka. Saan to ang mapasamak dayta? Ngamin, no awanak, di awan ti close friend na dito'y barangay tayo. Isunto ti maawanan no kwala kay. Ay nawaw, nangalaam nga iti electric fan mo, Mari Regina. Nagmayat-mat. Binulod ko kanisali, amare. Tika di close friend mo, Maray? Saan ko ang close friend day jay, Mare Mila? Kat no close friend mo, ti awag yu iti tunggal maysa. Saan naktumatla ang amaawatan, Mare? Ay kat ipakaawat mo kanyak, Maray. Kwa? Pamarang laang day jay, Mare. No kasta, plastic kamot gayam kenkwana niya. Kinapudno na. Diyak kumakayat ti makigayam kan kwa na kan. Anusak lang ti makis-istorya. Imbag lang nga asidag ti pagbuludak no kwa, Mare. Sa bagay matkit day. Husto ka dita, Maray. Dito'y ka di balay tinagapan ni Mila, Regina, bakit? May laang nakiistorya kanya. Ay nawaw, sino man ang timay na inbarites kan ka? Ay, secret mi matanday jay alakay. Amok matlaang asan ka nga interesado. Simurot kalat ako makanisalin, Naimbang na dyan, nalay nga diskarte. Sana kas kan Mila, chismosa. Shh! Tangiwat mo ka dilakay. Amangan numangag na katikaruba. Katpudno mo, ano ti magandab mo iti gayam akas kan ni Mila, ya? Saan mo nga am mo ni Mila lakay? Kat nagdindinamang di ti lugar tayo ti dakas nga ugali na. No siyak lang ti saludsod, awan maganap mo iti kumari akas ken kwa na. Naimbag ni Marisali, tada maadal mo no iso ti kadwam. Iso nga ron asaan ko pa'y nga unfriend lakay. Ay unay kan bakit? Di mo amo ti agpili ti gayam. Nangalaam ka na kita asabaw ang anak ka. Ay, inted ni Nana ba siya, tatang? Nagadaon. Taibingayak ti close friend ko, tatang. Nirihi naman ay. Wen, tatang. Sigurado magustuhan na dagito, Naggasaten na ita close friend mo salay. Ay, tanapatag ni Regina kanyak, tatang. Ang kasla plastik mat no kasta akasangsangaw. Kasano mo na ibagayo a plastic ti close friend ko, tatang? Close friend na kalaeng, na masapol na. Kasta ka na iti makuna a close friend. Naimbaglaangan tayo may kamari Mila. Anya nga tanong, si kalaangan ti mapan ijibalay, Mari Regina. Ang mga numakita nak nila kay mo, kat dakas tumanan ti panangkita na kanyak, Mare. Relax ka kadilaang, Mare. Adda iti trabaho ni Bubot ita. Sigurado ka? Ay nawaw, kay bagbagak lang arudan, Mare. Anya kami ti pagsaritaan taya.
Ni close friend ko ka di, Mare. Ah? Wala, Mare. Ay, nakitam ka din tila nga na, Mare. Bimakit si ka. Aya? Wala. Tadi namat amo nga aywanan ti bagina. Wala nga close friend ti awag mo kinkwa na, Mare. Kun kunaklang mat dayjay Marimila. Tapno saan masaktan ti Riknana. Kas makita mat. Saan kami unay nga agis istorya iti dayjay asali. Numapanak iti ayanda. Sagpaminsan laeng. Ay nawaw, nagawid ka matgaya man bubutla ka eh. Wen, itay pa ya. Saan nakadi nakita? No kasta, nangag mo tinagsaritaan mi ka ni Mila? Di may papan ka ni Marisale. Ay, kuwala ka eh. Ay, awan, lipatan mo day chay. Plastik kamot gayam agayam bakit? Panagkunam ka di kat saan na masaktan tirik na ni Marisale? Numaamuan na tikasta amapan mo ibagbaga? Sa pa'y close friend ti awag yu ti tunggal may sa. Di na ka din pakibiyangan lakay. Bakit? Awan na sayat nga itdan tikasta nga aramid mo. Nalipatam samot nga electric fan ni Marisale ti inusaryo kan Marimila itay sarsarita kayo. Awan day jay kunaklangaruden lakay. No saan mo't gaya mapudno agayam ti pangibilbilangam ka ni Marisali. Pangaasim man, tadi ka agbalin na plastik iti sangwanan na. Kasta ka di, ti subad mo iti kinaimbag nakin ka, ha? Bakit? Si kamot gaya, Marisali. Ay, adda ka din ni close friend ko, pare Bubot. Aday ti kusina. Madamang agkap-kape. Sumrak ka pa ya. Ay, saanan pare. Ibatik lang dagito'y sabo nga para kenkwana. Ha? Tapno adamot imulan na iti paraangan nyo. Sumrak ka lang tapno makapagsarita kayo. Ay, umayak tulat ta intun sa anak abisi, pare. Adda pa'y ngamin trabaho ita. Sige. Kat agyaman ang aron iti sabong, mare. Nawan anyaman na, pare. Pakibagan to kan di close friend nga agdardarasak ngamin. Sa kamin to agistorya intun sa anak abisi, pare. Oh, anya ti may imbaga day jay asali, bubot lakay. Andanyag na sabong, imulam ka no. Ay nawaw, nagsaya at no kasta. Aday ti paraangan tayo. Mapanmunto kitaanan inton madamdama. Awan ka di ti daddo mga imbagbagana. Umayto ka no makiistoryaken ka no saan abisi. Awan ba't lang tiyam mo kapag istoryaan mi. Ang amno ni Marimila ti kasangsagom diti balay. Uray agpatpat na di kay mauma. Wen taado ti istorya na kanya. Ti ibagam ket di. Kay kayat mo ni Marimila taado ti chismis na kin ka bakit. Saan Ay, di ka naglibak. Amo kung da itang style mo. Tijak pa'y magustuhan. Agraman ni Marisali ang close friend mo. Imarmarites yun. Kunaklakit din no asino ti masalaw ko iti dalan. Si kamat gayam sali. Sa dino ti nagapwam? Di taman ayanda na ba siya, Mila? Napanak na kitang dan. Isumat lagayam Nga, anyat kat mo asawan. Isumat lagayam, bumakbakit tilangam. Ay, gagangay na Husto tinaibaga ni Maririhina kanya. Ha? Bimakit tilangam, tadi mo among aywanan ti bagim. Iso makiplas-plastikan lang ni Maririhina kin ka. Anya? Ulitom man ti imbagam, Mila. Kuha, sali. Ay, nailawan ako na. No kasta gayam. Ay, traidor mo't gayam ni Maririhina nga imbilang ko a close friend. Aywan ta close friend na kalaang mat no ada kasapulan na kin ka. Anya? Saan mo tan nga umay ni Salin dito balay, Rihina, bakit? Jack nga rod amula kay. Ang mga no masakit. Imposible
Awan mo ti ko na mamapan mo sa rungkaran iti balay da. Mapanak to inton madamdama. Kasta aya ti close friend. Kasla saan ka amadanagan iti gayem mo. Makauray ka kadilakay. Apay ayang affected ka manan. Saan mo matakabagyan day dya asali? Itaman pa'y anak ka. Ti, anya, tatang? Itaman pa'y asan ka anapan ikayan ti close friend mo. Nabayag samot tang asaan kaya nagsarsarita. Hawanan ti planok amapan iti ayanda, tatang. Uray saan mo't laangan nga umay dito'y balay. Tapay. Plastik day dya, Rehina. Close friend ko na kanyak. Ng pamarang lagayam. Asino mo iti nakadamagam iti dayta anak ka. Asino kumapay, tatang? Ni Mila, ako mare na. Ay nawaw. Kung aktumat nga minken ka. Marurudak launay ken kwa na, tatang. Pagadalam dayta anak ka. Lumabinsan. Saan ngamin nga amin adawatan ti gayem mo kat itad mo. Agbalin kamot nga imot lumabinsan. No asino ti makaawat ken ka. Isaw ti pudno agayam. Anya pay laeng ter aramidem dito'y balay, sika, Rehina. Kaya't kalaang asarungkaran, close friend. Tinakman awagan iti close friend. Ay nawaw. Apay ngay. Manipod ita, saan tan nga gayem. Ne, saan ka maawatan, close friend? Kung naklakit din nupod no agayem ti pangibilbilangam kanyak, saan mo't gayam? Ne, sino ba't tinangidanon kan ka iti kasta, friend? Asino kumapay? Ni kumarim amila Isu tinangibaga, close friend ti pangibilbilangam no adda ti kasapulam. Anya, traidor mat gayam day dya tao? Ha? Awan ti nagdumaan nyo. Ala, no awanan ti bagam, mabalin mon ti pumanaw. Jay electric fan me, abinulod mo. Kan aminan abinulbulod mo dito'y balay. Pakisublim tulaangan. Anya ti masapol mo, Mari Rehina? Traidor ka mat gayam, anya, Mila. Anya? Ay, san ka amawatan, Mare? Gapukan ka, kagurguran ako ti close friend ko. Di bali Nisali lang mat dayta. Nalaka lang ang masukatan, Mare. Agbabawi ang nakigayam kan ka. No agsasao ka, kunamla na sino ka mat? Apay, saan ka di atraidor ka mat lang agayam? Kat no nakarkaro ka pa ngam siyak. Ngamen, inusar mo lang ni Saleh. Manipod ita, saan tan nga gayam? Okay lang kanya. Uy na, agburbur ka talaga ti darak no kasta makitkitak ta pa naggrup-grupam. Uy na, syakla ang aya, ti adadakas anaisawang na may papan ka ni Saleh. Uray si kamat Wan, ngam tinagdumaan ta. Saan ko agayam ni Saleh? Iso nga ore anya ter aramidam. Nadagdag san ti basol mo kinkwana. Pangipanam ka na kita agamit, Rehina. Isublik iti ayan dasali, tapno awanan ti adu asa una. Naimbag mo, tanalagip mo nga isubli. Wala ata kaguran akon. Saan kami kanon nga gayam? Oh, makitam na ita bunga ti aramid mo, bakit? Amok mata nagkamali ak lakay. Di mo ko maulit-ulitan, talasakit iti lapayag. Dayta, tiganabon na iti plastik agayam. Ay nawaw. No dimngag ka kumakanyak, di agayam kayo kumakansaling aging gaita. Wunan, basol kon. Basol mo talaga. Di mo amuti agpili tinasaya tagayam. Diyak nga rin impagarop ang mapasamak ti kastoy. Alahos tong. Inton maminsan, di ka agbali na plastik agayam. Gapo iti kinadangam, awanan. Napukaw mo ti pudno agayam, amang isakit kan ka. Di ka agbalin at traidor kadagiti gagayem mo.
Tano kasta ti aramid mo, mapukaw mo dagiti pudno amang isaksakit ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.